أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. Puas amban pamuji duk pagsarang sukul si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak ni sab kitebi si sangim tebi ininen makahadir duk tiyak panugut we Allahu tabaraka wa ta'ala si kitebi. Sangim tebi ininen yene sangim pagtatabuan sin kemon makahadir duk sin kemon yene mabaya nabu si sangim ininen. Dumain itu tinabu tebi tu tabuan tinebba mabe. Dumain itu tinebba bohe lebeng. Dumain itu tinebba lamitan. Dumain itu tinebba bulli-bulli. Dumain itu tinebba suba. Dumain itu tinebba sabela. Sumugawa tinabu tinbin kemon pitu yene tinebba amban Allahu tabaraka wa ta'ala. Murah-murahan bang pain kitebi hatinen makaluto do ko itu makabuo mole. Hatinen kamu amban ansini lay sampay si kwe itu lay bang pain ga buslut pangisihan tebi lay bang sa upamanen niya buslut ne subay liling tebi duk gay sayang iyene hatinen pagtuyo tenbin tuo si sangim ituet. Manjari bang payam-payaman tebi inlinggang sin manusiain ko itu amban silangan pi si seddepan amban diaut pariyata yene het makapenno dialem dunya tu sababan kahapan sin Allahu tabaraka wa ta'ala binettad ne data dunya itu en para si kitebi. Bang pagtabang te mata tele duk akal teruk pikilan tele mayaman ne ruk ngadendengan ne duk nali ne yene kahapan pangurung kite biwe Allahu tabaraka wa ta'ala dumain pe si ellew akhirat tu hadja si ellew dunya itu ubus hadja waktu ten binduk ka ellum ten bintu si dunya itu en gay takole we tebi inubus kahapan pangurung kite bihin we Allahu tabaraka wa ta'ala. Amban sababan ili tukbal tebiin sa hadje pagsarang sukul tudyo Allahu subhanahu wa ta'ala. Manjari si pagday-dayan kumiyaan hatinen ngagpetan hadja kusin hatinen me bagay-bagay ruk me kapong tinaihan tuo si dialim kauman tebi ituen ga kuagen i makabimbit ine amban luma sumugawa ni hadjamen sakmit kurad dali billayam mandatah pantan bang may ibarat sinakmitin na bang ibarat buwa kayo bisan nilesem paglamit-lamitan tebi ni hadja sukul ni hadja ituen.
Pegge tiya ne maglami-lami manusyain bang pamayam tebi ruk si pamandang tebi. Maglangihan ne maglangihanin, magkegkeg ne magkegkegin, mag-elang-elang ne mag-elang-elangin. Sababan yene kahapan pangurung Allahu tabaraka wa ta'ala sisietu. Daki tebi tipu kulang binsana manusia bang payaman tebiruk pangakakitebihin amban jaman tagna lay sampai si jaman ko itu malengkan nen kabanisan nen binsana sababan nen kahapan pa ini. Kulang magkabinsanaan manusia kami amban me ummat di sinabi Allah Musa lay kami amban sampai pito ne painte pateb-teb si kahinapusan sin Nabi. Kabanisannen me ummat magmula si zaman UN sababan nikmat Allahu tabaraka wa ta'ala bang payam-payaman tebi. Niya hadjatu us itu en makatalew pegge tiyak ni kitebi pandak waktu ten bin baya dusab kumandak ne gay ni kutan tumabaya i mapahan ne kaam sa i atinen luu mitsin-mitsinan ne me bisalay. Niya tuusi itu en makatalew tasabbut we Rasul sallallahu alaihi wasallam buga niya dapat paatag si waktu tebi itu en. Sabbut te ko itu en bang ine pangakakite we Rasul sallallahu alaihi wasallam itu en pegge bang binisa pasalan makatalew usahip pangateyan tenduklen no pangateyan ten. We du isab kausa sin pangateyan telay bang pinain makakegkeg atawa makasinna-sinna i nila i magbahagi magtumpuk altain i nila i samyaan pangaltain magbangkat atawa kan katekkahan kitebi kahapan samyaan ekkanen usa pangateyan ten binkegan duksinna sabab sin kahapan lay. Damikian bang keu mu'min si Allah tabaraka wa ta'ala address tudju kemon mu'min pegge bang ye mu'min kahagad ne bang niya pangakasiye. Usa duisab pangateyan nilay bang pain Rasul sallallahu alaihi wasallam atawakan niya akabilay amban kitab. Yene pangakawe me aatao ineddo amban pamano atawakan amban to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pinain makatalew-talew. Usa duisab damikyan nen in pangateyan nilay dalem dahit duktalew. Manjari payaman tebi bang ini makatalew itu eh. Pegge tiya ne manusia in dalam kahapan inakahan kita we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegge kahapan ko ituhin bidda duk kahapan dehellulay. Ga ne niya pag angan-anganan iye kahapan matuulay duk kahapan ko itu-ituin. Kahapan de matuulay tala ni manamal duk kahapan tebi si waktu ko itu. Labi in kasaplag in sin kahapan si waktu ko itu. Niya tu si ituen pangakasikite we Rasul sallallahu alaihi wasallam pa inne makatalewin ini. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khams. Song dupa inne patek kasi me umatku akhir-akhir UN yene me karambulihan UN lamud ne kite bilai yene kite bi ituen yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Kalasahan dene lime parkala ininen duk salta kalupahan dene in lime parkalain. Ine ien lime parkala lay kinalupahanin duk ine sab lime parkala yene pinain ine seb manamal me ummat dambulihin. Kaisa nen pen Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq. Makatalew itu eh. Yuhibbuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq.
kinalasahan newe de in pinapanjarihin duk sarta takalupa newe de in magpapanjarihin. Kinalasahan newe de in pinapanjarihin ya takalupahin so osa magpapanjarihin. Payamanong bang managha manangan na akin nakura ne ke atawag pagkahino manusia niya ranggone luune keu binaeran atawakan luune keu sinna sababan ranggone lay hatinen nga harga keu sabab ranggone lay niya waktu yesa gay hinang te bang mahaplay duk matumeplay sampay kasinduehanin nga hininang sampay gay mahapin sa paban pagtaat dili pegge pinain na kura. Gani at tahinang na pain na pegge na kura, subay tinuhot. Bang manganda akin nakura atawakan sinesine ne kwe tasabut lay amban me manusia niya hatinen pusukok den niya talemkok delay usa magtaus manusiain paasip si bisalay labasanun bilanin usa ahin maglabaslan lanuanun bilanin usa manaus magtaus manusiain ngalanuanlan sampai niya waktu pinain bekkatun nyawa si anuhin mekkat ni sinduehin sabab nakura mangandakin. Sumagawa bang Allahu tabaraka wa ta'ala mangalinganin tamanan mura rupinain dek kam hap masjid nam bahayang dek ka amwase bang taabut bulan Ramadanin tamanan mura rui sa kulang payamanum bibeiu kulang mapiyuhap masjirin kwe nemek ko itulay kumpasan bisi me bangsa kita bime muslim duk me iyakan makahadir kita bikemon ko itu tu si me beilux tu sa ien bakale nasihat si me waktu sa i bang si ara-araan kurendangan lay hatu ek kaga makakalehin pegge tiangan du itu makalain matuutu ga du kita bisan dahatus piye bang sa iyakan taga internet taga computer sumugawa si waktu ko itulay antag siye saddi tinobokin saddi pineselin buparahal pagbisahanin tu si itu an agamahin bang hininang we nurumain sa bablasan rukpusina sumagawa sa bablasanu si Allahu tabaraka wa ta'ala payamanong bibesilahan bang puting kug argan matekkahin bang niya si pagkawinan luunag kasi ina pagtumpukan takitewiye sa gay piu bang aamatibusin sampay aamapengkain sampay aagay ngite sampay magabet pe manusyain piu may makanak dikiin paapon bang mag-organ aahin sinay sumagawa bang magseminar di si Tuan Said lai magkagsiminal lai di si Tuan Abul magsiminal lai me ulamain piangan dumapakarilin kinahud pe manusiain tinudju haplumane nanggu pe manusiain nanggu pe manusiain sung ne kamdehello benna du pinain Allah tabaraka wa ta'ala memang pain Allah ta'ala khuliqal insanu halua pinapanjari manusiain salammi pangaddatannen way idza massahul khairu manu'a bang binoo maghinanghap painne napiu na rahu kaam na rehello pegi kaam makasakapin paturul sa itu maananen nanggu manu'a wa idza massahu syarru jazua sa bang makananam makalet sa singkalaatan dumain pe inimbayet aahin sa iye pe mangimbaitin penain piu na kitebi
hangkan manusiain pa inne khuliqal insanu halu'a, manusiain tamanan lemmi pinapanjari, lemmi addat manusiain. We'ay manusiain maghinang sai esep na pe pinapanjarihin naman magpapanjarihin. Inesep magpapanjarihin, amban pinapanjarihin. Payamanong. Bang anak ten makalepas lahut dambua, kinusuan ilubakan ilaberan. Bang anak ten makatungag bako korambua, kinusuan ilaberan nakanakit. Bang anak ten makapesa sawan makapesa lalay, kinusuan ilaberan inamahan nakanakin. Sumugawa banggay ng bahayang makapesa sambahayang mesa puwase, magtakabbur anakin gay usa bisan kilayten gay usa may matatto maananen halga pelalaylay amban pangandaakan Allahu tabaraka wa taala bisan kiuga mag-akaduk bisan niga mag-aka we pa inne harga lalaylay amban Allahu tabaraka wa taala sai maksud hininang nilay pigge tinapsilan hinang nilay bisan nilay hinang payamanong subhanallah, inintamanan makatalew lagi si waktu ko ito hangkan paing ko magpain in Rasul sallallahu alaihi wasallamin bang patek ka ininin makatalew na inin makatalew tamanan kaduwe makatalew rani pataha tirawi mura sa higdal debi iyo do me disika tuan ambat sa higdal de me bisale Kadua pen Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna al-mal wa yunsawna al-hisab. Malasa ni manusiain umat kun pen Rasulullahin si pangarta duksal tak takalupare ni in pagbistasin pangarta din. Ina maana malasa. Maana malasahin kaisa nen kabayaan nuhadja ye pinayaman karwenen gayye mabaya bangye anan gayyo mabaya bangye anan ng bankao. Iyan maana mamalasahin. Kabanesan amban manusia payam-payaman ne hadja kabayaan ne pangarta nen duk kabayaan nen gay ne usa pangarta nen amban iye maananen inilai magkuripot ne manusiain bisan pesuyad na masjirin, bisan pesuyad na madrasahin, bisan pelaulesu na sa peu madrasahin sa peu masjirin, sabab kay manan ni pangarta nengga ni tilaga ni tinalew hinisab binista pangarta lay si ellew kiamat bang amban duk bang tumungan sabab lasa ni si pangarta lay ga ni ta inu-inu pangatian. Inamahan pe mamiskinin bang maku dahil sa magpakugay ta umag-usaha. Inamahan pe niya pe kwe me tapsilan sin malasale kwe ne pinain tuan guru ko kalasahan miyaan hawalasane si pangartain gay ne bilang ne bang hadjay tanga pangarta duk gay usa pangarta nen laras kalang peng iakanin ga ne niya pakialam ne bang amban pangeddoan ne iyehin at least tapas iye hadja pangartain luna labayan nen magganda riba luna labayan nen amban labayan pag ine-inehan na lumban labayan haram ga ni pikir ni sa babanlasa ni hadja si pangarta lay bang hadja iye taga pangarta ga ni niya pikilan nila bisan pesara Allahu tabaraka wa taala mapabembelin ga ni tapikilwe ni tamanan makataliw ininin bang sa inin bantuk ni bu pangartain taabot si ellew kiamat tinilaw si kite bang amban paparaik no duk tinilaw ruisab si kite bang tungan ni parwain. Memang
Niya api amban me kasinduehan pinain mag-usaha amban labehan riba. Mag-anaksin. Kwene may magsanda-sanda. Kwene may kasaplay mag-anaksin. Pinasakat amban ganda riba. Niya api pag-usaha man labehan haram. Kwene may pagdagang alak. Kwene may pagdagang makalang. Luo si kite. Lai si kite sila hatte iyan. Kabanisan nen sa imi bang sa muslimin. Pag ubus isag ili, pay ni pagsarak katebe inin, marak ka kiti, atawa jinakatan pangartalay. Ina hukuman na sa ili. Pinapanaik pangartain ng banlabayan ng banhulihan haram, ubus isab, jinakatan isa, bahasa sinut si pangartalay. Ina bantuk nen sa ili. Kwe dukew bantuk mupu duk mange no, wang kyo bakas mange, sautan no mange nun, ubus bu pamukpu no. Panilaw malaihin ngalisin keo. Nang mahihadya nga latag na disin si baran no bang sa iin. Maananen nga do tinahima panut sinulay bang sa iin. Na. Naniya pa pinain way ba kung pinagbayabayan si pangarta ko. Way makalamod kasi ito mag-usaha. Bang kugay mabaya na bang. Dakew magpain sa iin. Dakite magpain sa iin. Bangkew magparat saya si Allahu tabaraka wa ta'ala pagkelat dunia ni hipiu pangarta ga kew bakas hininangan pangarta we paputi asal pagkelat tenya na yung andang pangarta da kite magpain sa iin pagkelat tenya ni pangarta alhasil amban Allahu tabaraka wa ta'ala iin payamanum bibang ini aka Allahu ta'ala Pin Allahu tabaraka wa ta'ala la taglu yadaka ala unuqik wala tabsutha kullal basat dapat keng kemun tangan nulay gulamay nulay la idewa ban bakellen no maananin dakew magkuripot duk dai sa bellatun tangan nun ga bidda maananin dakew pasayo ini hati nilay dakew magkuripot bang si pangandaakan Allahu tabaraka wa taala duk bang si agama Allahu tabaraka wa taala pegge arta no inuin si Allahu taala gay ninyo palabi halga ni ng banbaran no bisan pewaran nun si Allahu tabaraka wa taala rubisan sa iyo harganet wala tabsutha kullal basat duk dabel latun ga bidda tangan nun maananen inalai dakew pasayo bang lumain do si pangandaakan Allahu tabaraka wa taala duk dumain pakaeddoan no kahapan lagi pakaeddoan no kalaatan pamettaran no pangarta nun paanib kew pegge makamula ka uyo payamanun bibang inin dambua amban katalewan we Rasul sallallahu alaihi wasallam paatag si jaman si waktu ko ito pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbunal mal wa yansawna al hisab kalasahan din pangarta den duk sarta takalupa rin we insiele hinisab hati pangarta dili taabot si elo kiamat makatalew title ten ko ito maudu makatalew si jaman ko ito katelunan makatalew pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna al-khusul wa yansawna al-qubur malasan siye si me kalumaan de andu takalupa ni kuburi naan si ininen tamanan makarahit bang makarahit na dehellulay naan na si inin taman makarahit na ini bangtag na hawala sa ate si lumaten bang heptag na tepag sa peuten sa peuluma telay suseduk-duk ka pangateyan telay bang sa ingge manjari sa irap pag sa irap ilian susen ay sabduk-duk ka na isab pangateyan ten bang sa ingge manjari mital sampai makapag-angan-angan bang niya pipaharga billahi bang sa ingge manjari sa peuluma nen billahi kadilikawan sin ummat si ko ito bang niya makapag-angan-angan sa ipig bang gana alhamdulillah bang tagna sa ilien tandawan lumaanen ingket-ingket tay-tay ang mandang kepak bandal ang mandang kepak sako-sako tirigumiaan ingket dinding-dinding lumanen
Sukkal duksuse pangatean telay pegge ien bang tatihope baliw tawa ulan maglayangan paasek baliwhin paasek duulan. Mikilan kite bang sa ingge manjari kayu tandewan. Aha manjari kayu paap tandewan luma telay. Duk kanisab pangatean telay duksuse nisab bang sa ingge nisab. Bangsa ingge nisab manjari samin. Subhanallah. Sampai sa ini hadja. Sampai ini kahinapusan nen takalu panikurin. Beswang bisantan dewas. Jima nuyu nga janji pa intud juga. Bakas kam magbisar hello before hinang no. Ina bisa no siya hinduk ina bisa no bisa ni si kauhin. Pagjanjian bin sa inin. Painlo ma nun sisaddi kuruk sisaddi ne keu sumu. Sisaddi ne keu sisaddi ne ku amban kau si sumu, duk saddi ne ku amban kau. Ini makna nila. Pagjanjian binindok lumabi. Na makna nila isi. Niya bakas mo luma ne parim kubul ne. Niya bakas tasaksi tabi sai mo abong galon ne parim kubul ne. Ga niya bakas tasaksi tabi me pong tina isi agama Islam. Yu ne pagbahagi-bahagian ne duk saddi ne lagi saddi ne mamanaik data luma ne duk saddi ne mapaten na data luma ne bang ni ilelekan magdelem kubul. Yan ay bisa ne pagjanjian ne duk kubulin. Pagjanjian ne duk luma nen. Hinarun ne kumain si kau kumain duk si aku ku amban si. Payamanon. Kinalasahan lumain, hinatul lumain. Gay kite sanyang parasahan ten bang 2 metro lumaten. Gani taga luma 2 metro luma, taga luma 2 metro luhaluhanen. Gape niya luma sa 5 metro luma nen. Gani ya. Banggay 200 hektar, biawa ne 200 square meter. Diawak ni ted manamal pinain 50 square meter luma na yung sa inaluhan luma nun duk bisan paigani dinding na bisan kiput-kiput nan se garuna nolok ka ulai gaado niya lay neput ka ulai bisan duga na dinding gani alay sa pew ne gani alay mudjak ka gani alay ngeggas ka sakgay keu tumanam duk lisu pangatean nun banggay kompleto luma nun. Dumain kay. Gays tumanam pangatean ten duk gaysan yang pangatean ten. Bangga niya aircon. Bangga niya ien bisan na pinain hinangan te jolosi maikaduk paasik baliwhin maananen magkalagihan kew hek kasi lumano. Kalagihan no pinahap lumay. Wey pegge paten na kew lai. Aha. Wey pegge paten na kita lai. Bang kew paten na lai kalagihan bang kew si paten na anno subay kew parasahan duk dumeng kew binsana. Katauhan bibang tiempo tahun dukaw si lumano. Pariyata tani hinigdal me 100 tahun pulbitad na pen makanakit. 100 tahun pulbitad ne. Papandak tani manamal niya ga ubus luma nen iya dehelu kinubulin ng ban luma ne. Niya pe manusia si pangahatulan ne luma nen ga tahatul kubulin. Dahil ya ini si piparem kubulle ga petahatul luma ne. Pinadiawa ne, pul ne en padiawa. Ga ubus luma nen, ka umul ne dahil luma ubusin. Kubul hati maubusin. Buga tahatul kubulin. Landu suse manamal ini.
Bang niya susete rukniya susete dukniya katalawan te rukniya susete siluma te manggay yukuk tu si dunya itu en. Tiyak do mata elewin nilakan ka ubisan ga niya suno. Duk tiya do baliuhin ni hup ka ubisan ga niya aircon nuruk elektrik pan no. Duk garo na nolok ka ubisan ga niya dinding no. Akahanun andang barannun subay kalagihan kubul nun hatul nu dehel no. Pegje bisan gawang-gawang baliu kue gawang-gawang kue luang-luang lapitut gak niya paasikan baliu pilih pada lem kubul nule. Nah. Banggai kerindingan pahap kubulin. Jai tapaluha manamal kubulin. Akahan tekam kubulin jai painggapet niya kubul we pag basketbolan luhanen dialem. Gapen niya bakas kubul we pinain pagranelan pagswimingan di alem kubulnen. Hawaluhanen sa hawakiputnen pinain gak niya magpain kubul hawaluhanen. Sa kemon magpain manusiain kubulin hawakiputnen. Jay kew bisan tumeng jay kew bisan tumingko. Pabing kew bulak. Ningko kew bulak. Sangga kew tungan-tungan bulak. Payamanun biya. Hawa sigpitnen. Way iluhahan manusiain andang maluhahin. Way ga iluhahanin makiputin. Subhanallah pamainong pamikil manusiain. Bang managha magkamali duk saki pamikil manusiain. Duk jay sinenet pamarat sayahap tuju Allah tabaraka wa ta'ala. Magbaliskat panaymanen. Way iluhahanin maluhahin. Data dunyahin. Luha manamal. Way ga iluhahanin lugalne. Ibuhan hatusan tahun dialemne. Milyon tahun manusiain dialemne. Sa ili andang pekiput-kiput wega ien iluhahanin. Panilaw malaihin wega antak akal manusiain hangkan magpain Allahu tabaraka wa ta'ala wa ma yatadhakkaruna illa ulul albab. Ga dunia makakannal na ininan pamano Allahu ta'ala malainkan subairu iyeme ine subairu iyeme aa taga akal me aa bar akal do. Bang aa gali akal ne gay sumenep si iya. Bangkew taga akal duk sangpet akal ten sumenep ili dalem ine dalem pangatayante duk pasenep dalem akal te bisan kita gay tinuan gay kita inakahan magakakambang ubus waktu ten bin kulang-kulangan te bin payamanon biya tamanan susebang binisa dalem kubur kwe ne binisa dan buak guru te bilay. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takalete binibinisa ang buak guru te bilay. Nah. Niyak tuus ituin. Bisa lasin kubur, bisa nyega pansin tebi. Akahan ne kitebi. Duk kita bigay awam. Duk kita bigay magawam-awam. Duk jay kita magpain ko may sinduhin pinain kamatayin ko panipu. Nagatoy Pinain kamatayin panipu. Nagatoy Pwede siya kubur tu pinain inakahan kita andang duk kita gay tipu. Pegge bang kyaw inakahan ga kyaw tipu. Meke kyaw tipu bang ga kyaw inakahan. Sa bang kita ru inakahan ga kyaw tipu. Bang kyaw inakahan ga kyaw tipu. Sa ka uya magpatipuhin. Bang ko iye. Pagtuuran no ka uya magpatipuhin. Ina ka kuburin, paing kuburin. Ya ibnu Adam, o kaam anak aku Adam. Ana baitul wahda. Aku tu pain ne lumak tunggalan. Tandanan lumak tunggalan. Bisan pe ekka anak nun ekka amban gula may tangan nuruk gula may pat betis nu iwen. Gula may betis te iwen. Duk ekkahan riayat nun ku ekkahan aarelem kauman nun ekkahan pain te pamilya nun ga niya dambua amban siye tasabut lay makaunungan ka o makajari pingis kortan ka o magdialem kubudulem lay ga niya paing kuburin ako tu pain ne luma tunggalan ine hati nilay ga niya sawe nulay. Nabang kau inakahan pinapikaw rim tengah gulangan nendang-nendangan ina hatu para sahante lay.
Ini mapasinep si pamikil nulay bangkaw ilabo si tengah gulangan dendang-dendangan. Ini mapasinep dalam pamikil nulay. Dehelu pa inno sa inggen kuinin sia-sia hati kuinin bang saya. Bang tapikil no yan suwe labi tapikil no kuburin. Pegga iya pinain ku bangkaw ilabo dalam gulangan dendang-dendangan. Pain makanak mag-iskulin imposible pain. Sabang paing ku ilabo kau dendangan pada dalam kubur no dendang-dendangan. Ien mutaakid. Deret sumagtaw si en. Kompol mikamduk gai sai bantuk nen. Sai bantuk nen. Ga niya magtuhut. Banggay ru siya syahid, banggay ru magtuhut-tuhut mat. Say, kuya may ano. Sabang painte kuya niya nuhutan niya naga niya. Bangkam mabaya pengkubulin tagasawe tu'uh fayusahibuni bis salah. Pasawe anon bikuruk sambahayang bipahapon di maananin sambahayang. Nabang ilahan-lahan pag sambahayangin ngedgul kawiyan dendang-dendangan dalam kuburno. Bangren ilahan-lahan pag sambahayangin na kwedu kawiyan ilabo dalam tengah laut atau dalam tengah gulangan dendang-dendangan ganyak sawe-sawe no. Atau kan gay pinatawa pag sambahayangin kwedu kaw ilabo si elet Saudi itu enduk elet Filipin si tengah laut dendang-dendangan bune kaw palangyan dino gay ni katauhan no bang tungan kaw bang ini maju matu si kauhin. Nah. Nabang kaw mabaya hatinen mabaya kita niyak sawe telah iduk gay kita binsana dalam kubur lay subay ini pat dehelu pinakisik pagsambahayangin amban fardu si sunnat na iwe. Amban fardu si sunnat. Masya Allah. Ko itu palanjal-lanjal tina ini ko bentuk lalim-lalim duk tahap-tahap. Bakas duit tasara si kiti binya dehel lumiaan gini kunarani rahu membaca saraka tuan balik UN. Si keempat tamanan makatale upen Rasul sallallahu alaihi wasallam simi umatku patek kasimi akhir zaman UN. Yuhibbuna az-zunub wa yansawna at-tawb. Ya ne saplag ininen lagi sime yeneme panubu sime waktu ko itu. Tagi neruk mabaya ne manusiain maghinang kasaan maghinang pardusehan duk bun sineruk takaipat dene lagi pagpaampun de si Allah tabaraka wa taala. Kaya manong tungan-tungan kau ko itu dumen ko me tagna lay sa ilay kita deta lahat te deta basilan ko me kapapuan te bilay tasui-sui si kitebi lahang siye ko itu lahang si tagna nilay makakite maksiat atawakan makananam sin maksiat. Bulanan si bulanan subay si pihap magdalem city may kasi makakita magsiat. Iya. Dukbang niya tagna nalay may arip plano hawabun sira si hinang yan ay maghinang lay pagkatauhan de may maghinang lay maghinang maksiat binudjak-budjak ang bandiata sa iinalu-alu ang bandiawa te. Bunsire si me dumen kabunsihan dele me en sak kabunsihan den ene me a maghinang maksiat le ene dapuk nile me kafir. Nah o itu banggay keu paanib magbaliskat na sab kahalangin banggay hanib banggay anib si ina duk si amma tagna nilay sa ili ngay pinangandal tinuhut-tuhutan sa ili bang mapalengan mandi atau tungan-tungan magdalem tabu anakin lagi bang dende dendang-dendangan kau bahasa niya ngistorihan ni ngamiting-ngamitingan ni lila. Lagi me
karendehanin luisab damikyan kulang luisab si makapagmaksiat kagnaklay sa babanen sa ili. O ito nga katauhan tabi, magharap-harap kita birukme kanakan tabi mag-iem-iem na kita tudyo siya painte na me pegge na siya mag-i-school. Kaya na hadya manabok bang ina datatangan dan sa iga na katauhan tabi, bang sina na sawe na magtabok tinobok lay sa i, magsambag sinambag lay. Maksiat na hininangin sa i mismo padalim luma tabi na sa ili banggay kita bipaanip. Banggay kita bipaanip. Na kape manamal program pag sakay pa mag-school. Iyo pa inductionin. Iyo pa samyaan pinain inabayan, bang mag-graduate ne, pinagbayla-bayla rin da, hinduklela, si me ka hotel-hotelan, si me ka restaurant, la idalem lahat de. Iyan me hininang, me, dinin si me school sa si ka school. Na. Bang mag-JS, pamanon. Si me pag-JS-an, mismo silim lahat, taralam lahat Muslim, bumakadari mag-protest Muslimin, bang makalarak sin pag-agama separate pag-iskulin, amban agama separate agama hinambansara sin Pilipinas. Sa mismo agen dalem lahat tebi masi paniya inmet tasabot UN. Ga katauhan tebi bang sengge bantuk nen. Gay kiw makadari bang gay magpagwa aurat luo si UN. Lagi ni bang sa karindehan. Talabay tebi kemon mag-iskulin. Saya. Para hindi ka magalit sa akin. Na. Ubus kita matatto elay. Tagna nilay bang kita makakita magmaksiyat may anak tebing. Kenu paluwehanten bin hawabun siten bin. Ko ito bang nesesaili deta palilian pen me abahiin. Iem na kita biduk pagsayten bin pinapipetanganin pinagtepak-tepak pe sa ilien. Masya Allah. Anak ten bin pinepak-tepakan peke magmaksiyat na sa iyen. Amano? Kaya kan na manusiain maghinang pardusehan, takalupa na pagpaampun si Allah tabaraka wa ta'ala. Naga taalab-alab we tebi. Banes ko ito saplag pardusehan ko ito. Lagi si may internet ko ito sa ininin saplag in pardusehanin. Paghinang kasaanin, paghinang pardusehanin. Bangge kita pa. فإن الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض. Sige, periksa namin sa bilutuan. Walang pariksa. Maaf. Magdayday bekampay na Allah tabaraka wa ta'ala iyan ang andawhat magpaampun si Allah ta'ala. Magdayday ka ang magpaampun si Allah tabaraka wa ta'ala. We ay kiyo dinak magdayday. Dato la uste. We kiyo dinak magdayday. Kemon irak palakkes maananen duero. Banggay niya palupog si kao, niya paabay si kao. Niya ngalombaan kao. Bangkemon irak kiyo palakkes maananen niya ngalupog kao atawakan niya sawe no magdeheluhan. Say okay. Bang iniakan. Bang kiyaw rinaak palakkes, maananen lai, sumay tanam no dalam akal no, niya painpalupog si kao atawakan niya ngalombaan kao. Ini mga lombaan kauhin, way kiyaw rinak magdayday. Ini dinak pagdayday, anlay inedole, yene kaampunan amban Allah tabaraka wa ta'ala. Suway ta eddo no rinlo. Ini mga lombaan kauhin, kamate bangga tahatibi. Saya. Kamate, mga lombaan kauhin. Naduero, banggay kau makaabot iya hindehelu, iya makaabot iya hindehelu. Nabang iya makaabot iya hindehelu, akahanon baranon goodbye, kiw taampun ni Allah tabaraka wa ta'ala. We kiw hantang mageddoan pili niya, si may iskulan niyaan. Pina maglupog kang pili si pon panjapan iyan. Magdeheluhan kampi, agawang bilehelu iyan.
Pegge bangkew rinaak sa niya tumbas. Panan. Niya la itumbas, niya gadjila isiin. Ina gadjimalaihin, mahargain. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Yan surga labi luhanen duk labi halganen. Amban langit duk bulak ituin. Masya Allah. Yan iin price ni. Ila kadya idaddo dahil luhin kaampunan lay. Maananen paray kew magpaampun kew kahaba ellew si Allahu tabaraka wa ta'ala jay katauhan no bang sumian tek kasi kau kamatein pegje wee pen Rasul sallallahu alaihi wasallam al mautu ta'ti bagtatan kamatein tagha hadjatik kanen pain tujukaw surprise na kew iuin surprise na kew jay kew yung pain wabit kurahu barungkon gay upain no magsawal kurahu magpantalon kurahu atawa pain no gape kumakabaid darahu kyo gai surprise na kyo iyan yain pen Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kamatay mapatikkahin al mautu ta'ti baghtatan sa ga kita bi inawam dumain kita bi inawam ga kita bi inawam iyan pigge bang kyo inakahan ga kyo awam sa kita magpaawam ga parihala no pangakakauhin duk hinaman haman wete iya pangakakitili say na iya iyan din haluhan manusiain subay bang niya mabaya iya lugi duk gaya binsana duk gaya makaase-ase iya si pinain Rasul sallallahu alaihi wasallam duk iya gaya mabaya si marhala pain na marhala katalewan say iya binisa Rasul sallallahu alaihi wasallam makatalew-talew marhala sin katalewan banggay mabaya manusiain lumamud la isitumpukan sin makatalew-talew lay katalewan lay subay manusiain dehellu agpetan ne pagpaampun ne si Allahu tabaraka wa ta'ala king dehellu amban kamatay ni duk tadauhat we ne bisan ne kyo gay mo problema bang ina sa peulumanun duk gay ne kyo mo problema bang ina dinding lumanun duk gay ne kyo mo problema bang antag bettad no lumanun hininangan ne kyo andang Allahu tabaraka wa ta'ala kauman duk lugar ennen surga janna ennen ga ne niya kulang nilai pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ma la aynun ra'at wala udunun sami'at wala qalbin ala khatarin basar ga pe bakas lumaian duk lahat ian bakas niya mata makakitene duk ga pe niya bakas tainge makakalene duk gay takole inangan angan we pangatean sin manusia hap nen duk lingkat me lumaiye lahat iyan gay ne kyo makangangan gay ne kyo hatinen sa magproblema abutun hadja de hellu in kaampunan amban Allahu tabaraka wa ta'alahin pegge ga niya manusia ellum delem dunya inin we ga bakas makahinang kasaan si Allahu tabaraka wa ta'ala sa bisan sa ien makahinang kew kasaan si Allahu tabaraka wa ta'ala duk bisan sa ien makahinang kew pardusehan si Allahu tabaraka wa ta'ala dalipul delem pangatean nuka manusia kew pinapanjari wa Allahu ta'ala sifat nun asal panagnaan nen amban sifat kulang sa ili sa balik kew kwe apu Adam lay bisan ngi pinaguwa amban kasanyangan magpaampun nga maku si Allahu tabaraka wa ta'ala sing kaampunan balik pangatean nen nuhut sara duk pagsusunne si Allahu subhanahu wa ta'ala sa ien bang kew kahagad si Allahu subhanahu wa ta'ala duk mabaya kew ase-aseno yene tumbas malai si Allahu subhanahu wa ta'ala le kalime tu usi tuen danilahu kataha tebitaha neruien kalime tu usi tuen fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah inin ne makatalewin du isab bang managha tumuhot manusia innaan si ininan tamanan dilikaw manusiain maglaksulak sukadya tarawahunen data dunya kalasahan dana dunyahin takalupa ni akhirati pinain piurahu kita bibe dambuli na iuin pinain niya be nasihat ko itulay dambuli na maluyuin piturahu kita bihap malailay sigat tahit kita bi ko ituto de kampitu kita bi kinalasahan na dunyahin
kinalasahan ne dunyahin takalupa ni akhirat. Wa ina dunyahin, ini hatihan dunya iyo. Kinalasahan ne dunyahin, ini hatihan dunya iyo. Na dunyahin lime rupal kala hatihan dunya iyo. Payamanong bi. Dumin ako mangakahin, Allahu tabaraka wa ta'ala manghinang dunyahin, iya rusab mangakahin. إنما الحياة الدنيا لعيب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Lima ruhe, lima iendu hatihan dunya. Innamal hayatud dunya wa innamal hayatud dunya la'ibun kaisaknen. Paglolaan hadja, kalololaan hadja, walah wunduk hinangga niya kapuspa iddahan ne, wazinatun duk pagpangari-ngari hadja, watapahurum duk pagtakabbur tinakabbur hadja, wattakasurun duk pag-ekkahan hadja pil amwali sime pangarta duk sime kaanakan wal aulad. Lime perkara. Bangsa itu mahal gak si manusiain? Mabaya hadja magsinnasin na gay mabaya susa si pangandaakan Allah. Mabaya hadja si hinangganya kapuspa iddahan ne. Duk mabaya hadja sa ili inenan niya nakura. Duk mabaya iya inenan tagaranggo. Duk mabaya hadja manusiain bang ek kapangartaanen. Duk yarwi dinaut dan magpaek ka anak. Akahan ne andang balanen. Dunya ien dunya ru kalamihannen tuas amban dunya ne dani manda raga ne niya kalamihanne pegge ubus ne bakas hepinin me tasara ku ininen si me saddi program taha ininen semoga wa dambuli waktu insyaallah subhanahu wa taala sarate bisa pasalan dunya yu enduk akhirat. Sa inakaan hadja kita biturungan tikam kaidah ye hatinin pasalan dunya ruk akhirat pin Allah tabaraka wa taala walal akhiratu khairul laka minal ula pin Allah subhanahu wa taala tantu pa induk tantu in illau akhiratin tinantu Allah tabaraka wa taala labi hap nenduk labi harga nen pa in sika amban illau dunya bi iyu. Disanne sa iyo hapan dunyahin si pamayam manusia. Duk sa itu ne mamis nyan mang dinilat-delat we manusia. Sumugawa akhiratin gak te bakas tananam we manusiain. Inakahan kita pa in andang labi hap nenduk labi lesanen samyaan malai sinambuli ellewlay puas amban ellew dunya itu. Nakaam neko bahala kita bine bahala. Bang antag kita biparwa hatinin bang tuo si dunya bahitla atau wala isi akhirat bahitla bang mabaya kita bipabaya abaya kita bihatinin ye salamat la isi ellaw akhirat tontongan te biduk parwa kita biriata hatinin pamano Allah tabaraka wa taala duk data to Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kita bimabaya hatinin sanyang hadja si dunya dua ini kita bibilay amban ili gak niya parwaan te bisine-sine sa dua ini keu amban diata pamano Allah taala ruk data pamano Rasul sallallahu alaihi wasallam maananen dani hadja keu kahagad o kene ien sanyang keu makajari si dunya sa manta manjari keu samyaan taabut si ellew akhirat manusia tamanan lando bin sana. A'udzu billahi min zalik. Manjari puas billahi amban ien tumaha arak me nasihat leng makuku kamaapan tudju kaam bang niya laiga tumawa na ekka kaguruhan tebi ko itu labi-labinen kwe dambua guru ko kalasahan bakas dahil dumyaan say ambat patawa ne duk tayma tebi bang niya tumawa lai ridjiki siki tebi siyang ininin amban Allah tabaraka wa taala sa ili dambuli puas dahil amban kapamait ko balku dahu dahil kemon salam ku kemon hatinen salam kun piusi kemon me kaguruhan tinen kwe hatinen dambua guruku ye bakas mamisa magbahu dahil lumyaan kwe tuan
Sheikh Muhammadin Dalal sa ili guru ko kalasahan sa ili duk salam dua asikao duk hatinen pituha priyad pwede si Tuan Mukrim duk hatinen may pamikpik nilay lai di si Tuan Julasri datu hatinen si Makka duk antag-antag ne di si Tuan Boron luu si hatu makakaleru si sang imininen duk salam dua asika am Kemon duk si Kemon ne hatinen may kaguruhan luu ga kasabot we ko magmaap kaam septer wisab kaam ili salam dua si kaam Kemon duk si kami Kemon matuhin man pamipik kami duk si Kemon ne kamuriran ay pakale si sang iminin duk bal ko si kaam salamin pagkilalihan tebi tuo duk swalahan tebi ininen dalem surga balik bangkit tebi tabut magkaswa lai assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.